Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Namar kajing Thrang banyai kiu Shongthait Hadien berada banyai kai bha Durand kablalong menta usnam hanong ba Shillong ka Shillong Lajong Football Club menta klapen krek bha yalade berni madan banyak khun ha ka I League bat bu ru ya ka thong banyak ra ka nam lado ka Shillong Lajong Football Club Hadien kala sya remno ha ka semi final jang Durand Cup kam shima shong klikti re ka tre shitom man kasngi da kajing Thrang banyai kai bha man la kajing le kai khanan poi sya ka thong Kabati CTV hakar pu atrip unai wing arajar phosau klayot lat ban sakhi yeke jingkilan men kirang ilek kai jong Shillong Lajong Football Club Madan Shillong Sports Association hapo kajingalam u head coach Carlos host kajing khun bending kong jong Shillong Lajong hagani ka I League arajar phosau arajar phosan kende hakar pu sau trip mentau benai nai wing arajar phosau persya ek club naga jela Goa ke Churchill's brother hakapur nyobeje Madan ilek kai jong Shillong Sports Association Hakani ke jingklan met jangkirang yelek kai ke Shillong Lajong kalayo jingtip babarok kirang yelek kai dan hapadeng kemet ke bekot bakhya bagirang yelek kai ki angnut bha banjab hamman la ke jing yelek kai khna bikin lawan poi syaka thong bu coach ba klub borok we ka Thrang ka khubor ba kham sngot tanat menta halor ke Shillong Lajong kelong bakladan kirang yelek kai ba themai ki bidang shupinya so yelade bar ka klub hade ke jing yelek kai Durand Cup bat we naki de urang yelek kai dari Spain belatip kerteng kumu Imanul arana sadaba Kowe ke jingger pat nak kini kirang yelek kai ke Shillong Lajong syakipat ba jangan jela kibait ba sngotenan bah ya ka football kelong bikin yemi pat ba berman keshan ban ai min sim kena bikin la ban lek kai bah habro ke jing lek kai halayen kena bikin long kinong ra ya ka nam la do ha kini ke jing yakon Hello, I'm Imanol Arana. I'm from Spain and I'm 27 years old, now Shillong Lion player. I signed the contract on the 23rd of October, but I reached here the 13th of November. Like a team, I hope that we will do it the best. We have to get our best target in this season and we can become championship.
and promotes to ISL. Our preparation has been well. We are training a lot with good intensity, 100%. I think that all the players of the team are prepared to play the first game against Churchill. We have to look to this game that we have to win. We have to win. It's our first game at home with our supporters, so we have to win. All the home games are the games that we should win. Support us because we will reply you winning this Sunday. Kerteng jonga Roni Wilson Karbran. Snong na lalingkot sim pengkret te ngai pengkret bahai namar la yo pon arbnai no badap katoka Durand kop te mentai ngum batim la tristom him man tas nem kermen begin ra be thong hi to Durand kop ka bladap te ni la kai bah ne menta ka jingwan susu gini foreigners ka kham byang su mangi kham klan susu te kermen be ne ka alik ru ngin poi be thong men yo poi be kai set Chinga simet Thrang bahai, bukan tim baru ke weru ke Thrang ke ju ke Thrang kan, baru tim. Menta ke squad kala kham klan bah. Atau Durand kop ngidan tang arngut foreigners. Menta ke lawan lut ni laingut lalong sangut menta. Plus ber ke training menta ni coach thamai ka compare. Te ngi ke na kham klan bah kan menta. Em ka bam mensua di Sarbubi. Oh biang hi. Long menta pat lawan nabar di foreigner flash tu ka foreigner tak kham yu ke kham biang ke di don hi ba injury we arngot ya pai ba teng ni ben ong dari tang bakin sobha bakin wan kersian kam bakin wan kersian ni tu bladep ka Durand kop ngai ba tu Durand kop da jingon kersian jongki ni yo bor yo mesti min lawan poi seduk ka tu ka semifinal ma di lomba jongki bing laban poi temaki ngim ayo ma ngim la men poi tu da jing don jongki ai mesti mengi we por mengitain turu ngiyok sengaja kacing pertajong ki kam ai bor ma yang ngadai kerting figur sendai nga sak ngasong sinong sendai menhagane te ngila kam le bahai namar menhagane rungim daya ngim daya por ban praktis baru rei ni praktis na kendiat por teman ta ngila kam praktis bahai kermen bangin le kai bah kane kai lek nadu ba kut Durand kop ngila praktis bah ngila pun kra iban ngila praktis bahai bangin yara kane kai lek kan hal sin sende te kumla krai coach kum betai coach ngin le be hi ngin le kai bahai bangin job first game mar first game dan kam ban job te nagaliang jungi te bangin le kai bah ngin namar nangi le kai bah ki pai baru kam wan bun kra ngin tristom bangin le kai bah ini season tengi kerpat ki pai baru bangin man kersan ngi namar lawan ki pai bah kam yo bor hi mangi ru ki player ha madan long ka compare hi namar men system ru kadai first league namar men system da shuki league tama mar hoi kala jong kala kam slim kala eling de Hadien south slim kala le elik biang te long menta pat long kam don shu foreigner san ngut menta foreigner ki rap shibuni nomor very quality ro foreigner te la kam don experience shu ban yang ite